Kalong kesngi kebansa kan mau hakaba kejing ang nuat kanwan ban urlong no na kebenta ki pau hajar nuat kinong shok shnong katanya den hakaba hakashpo trek uno pra ar hajar ar pusau kliyo ban saki kejing tiu mau nong rem ban shnat mai no ke surok ke bagi tep kum ka nong po den sunapur ag distrik libhoi Yau mau nong rem ban shnai ke surok lawan ban plipat ba ru sembut menteri rang ba ke jelau ba preston teng song hakabala saki lang ru du MLA kanong po constituency ba Meral Bonds UMLA ke Umsning Constituency Dr. Celestine Lengdo, MDC Genongpo Bak Balajit Rani ke Officer Nakatan PWD Roads at Buildings Lor Kui Ki Wei Ki Hek Sarkar. Laban kedua bagsurok nanongpo Umden Bat Teter Shiduk Sunapur kedai kebelas niu Jat Ratai di Posnem. Bat bu jeng kade akalit kawan kipat ba kamtam ha kebakit baba kimar kimata kejongki bak jing non kam kapang kesitom badai hadian ke jingesha kebala pelat Posnem pemerintah kipat ba kenong bat jong ne katan hi besaki ke jing sedang urlong ke jing angno jongki ya geni surok lamang na nongpo Umden kemudian ke arpo kilometer ha ke jing lot ke bankot ke basop kendai point sunlight klot tengkang ya ke balamang lengbak state plan ban teiru lengbak intermediate lane basan point san meter ke jingyar ke bana Umden Sunapur pat ke badan kumbalai pupra point 2 kilometer anchna ha ke jinglot ke bankot ke basau punyo point arnot klot tengka lengbak PMGSY ke bentak ke balai Uba Preston Tunsong aba ajengkran na kini kesngi ulapan pau ke jingkemen bandan bentalang ha ke kesngi sakan mau jong kipat ba kathan Umden Iban saki kejing urlong no kejing ang nuat jongki banchna ke surok ke bapaka ke gila ap labun bon snem Ulapan pauru bag sarkar jelah kini ki kendiat snem kelala ban penurlong ya bon teligi surok bat kejing kiang ki bakongsan naga benta ki shnong jong ke jela Megalaya haba ka jinglot barok kelakot ki hajar kelur tengka haba ken kelum bat kenjo syaka pras pa kilometer ha kejing kran jong MLA kenongpo constituency uba Meral Bonds Ulapan pau ya kejengkemen bat aku boleh kerpang ya sarkar jela balang kumat ukandrat kongkal sangma kumu menteri rangba uba presiden tensong kumu sembut menteri rangba menurut kiwe kibladan benta kebakrau ban penurlong ya kejeng ang nuat kabar gi Posnem jong kipat ba katan Umden Batna Umden syadu Sunapur syapok rong hona bernihat seti lembaga PMGSY kelajan kot saya sispa kelur berar la dangin kailang iki kamdei ke besuk na ke benta ke sarkar ban penmang pisan bagi jengdon kam ki babun ki surok ki besniu ki bolong kumni kamdei da kanong po Umden ke surok ke besniu banda woi la keren menir village for southwest Hasil village for east Giant Hills village for Garo Hills kita don sipun ki surok ki besniu bat kathong jong ke sarkar kalong ban penbahai kini ki surok bat kini ke program ke baginam ke skiru ke ka wei ni ki sinjam ki ban penting kena bakini ki surok ki badang dan kam ban penbaha lala ban penbahai ki namar kata habang ape ya kini ki jing penmang ngaken mau hakapur mensua perbadang sedang ya kini ke surok lembaga NEC ladangam bakla ki senem kat kendai spa kendai po peneriu na kendai kupra kumtai itu kisnem kiba layo lembaga funding da ka North Eastern Council ka Singgilin na nongpo sido Sunapur kejing penmang pisa kalong gaberit bat hagijing long Emily kejonga hagini ki nriu snem siteng i gibalale hakabadei bat ke project wedei bat kidenti ki sengkin kadai ka sin ka beneng konge kebagian yo sanction ka bahek kat ne bal ajan mi klur ban page ke zero boleh cubun sa boleh cubun kila bon ginot nomor bal ade de phau klur isya yo hi sanction surok bala mendai lai klur sau klur bat kumta se kane kanong po Umden ka bala kot sa sau pu kundai klur san fulai lak nyo po ajar bat san spa engka ngan la chaju hikmat kan ni bercicai mah tadi cicai boleh subun sa ya gajing subun mensim gajong pi ya gajing la gajong pi gajing trelang bat kini ke officer ke bi ki jongi panai kini gajing penmang pisai kini ke surok ban ngam ada tin manong bagiliyo ban penbei bat pi ki pin sakren pin sabatai hi sibit balanon sedang berpentri ke kam bat kapor ban pendep
hak mai hin sa pensko pering jungi baik ba nok sok. Dei ubangin sedang no ya kakam. Sibit endangi ngilayam ni na ketigamadang sadon ni keban drama. Kata kebelat dikenabha. Binong bau teh uslen wan pendi. Kata kebelat dikenabha. Tambanga ia leding ngala arben gasni. Keren kat bakeren kam lele ai baka kam kan keren kam jam. Ban ya ketin. Ya kata kabengi ong kat tendering proses. Hapo kajelam jong usi irut. Ngin finalize no hapo kaneka Christmas. Ka work order ngin sa ai shen no bat ya kakam ngakwa banyak tu lepai pi. Bangin sedang hal benayu benekong jong wa hajara kosan. Omtang napo nongpo hadum den ya ka work order jong kane ka surok nang ni na den hadu haberni hadru ngin isu no habenai Januari bat kakam kadiban sedang ha utei penai penengkong jong snem arajar arbosan ngamla ban klet ikong si miwan bani kendu yang ahang te po office hak jadi don lang ke jomi bak Merel Bon hak jadi don lang jong UMDC rengkat ru bat kaptukat ni kiken hun nang yalam teng bahalang kejiwan jorki kelong ban ong hatung nias ngap uprostu nun ong ayu tengah kuah ban ong ya pi kitu kiperlok kibawan hakatukas ni ku Malaysia hajaru ngalakular ya pi barya kakam ka proses barokhoy ngin pendet apo ubenai ubakat jong snem arhajara tusa kenang bau arhajara atusan kakam sedang tegala urlong kaburom galit sepi di pajak maksud nong barok gitu ki perlok let's say ki basutu bakla gitu ki perlok let's say ko ba ong iba Merel Bon ki ba keren life hujai life hoskit kam lale beteng ban keren ni pediang sobha ya ka jing keren jongpi bat nginnem sange ban le ya ka badai